नाम पी पोंगकांग फोम फंगिल पोस्टी और 1972 जुलाई महीने कोहिमा दे कोन्याक फेलोशिप दे पास इंचार्ज लोगना ताकि इतिया अमाखान कोन्याक पप्टी चर्च दे गोल्डन जुबली कोहिमा दे 봉자 दियाबरा आमी 이도 होनिकना आमी एकदम जिसुलोको धन्यवाद दिएछ 크리스토마 제나우자 냐나라 알람chen 에원뱅 등아도 이제 대만 모이란 모이베 담마 데니 다도이 방 모이 담부데 모이란 몽마야 제가 지수도 메뉴와 여기 신이 이제 데니 뭐 빠이게 메타이나 대만 인 두만 비서와 지수 그리스도 목디 스파랍잖아 엉는 거 하제 어몽매고 나올란 자인 담나니 Kristama kana taibu Bumeinok kadaran hayanga isi taibu Bumeinok kin balan. Konyak baptis Bumeinok Kohima mabu hayanga tau hayanga tinok mabu. Kawang yang salam Kohima Bumeinok yafanda lai wande. Kohima Bumeinok yo onga mohiman Bumeinok cha. Yo onga leaders amailan buinyu balan mohiman tamyangi. Aniu members amailan wangmana mohiman tamyang ngonang. Tau kema aniba wangbiang lan mo kawang hada Bumeinok chuan kalaksa tinglak pu fei teni wangbiang tenga ngoi bu ti hi hongli mongmei ngao numan moi lan de China damnang kawang yilak pu Kohima Bumeinok hayang teni ngo bu yin balan asai de mohiman Jubilee. This is the sound. This is the sound. This is the sound of Jubilee. This is the sound. This is the sound. This is the sound of Jubilee. This is the sound. This is the sound. This is the sound of Jubilee.
Konyak Baptist Bumeinok Kohima tengah tahi Jubilee mo taitam Jubilee Hall Chawa Yoblak Jingnese Reverend M. Tonlong Ngao Konyak Baptist Bumeinok Dimapur Idesa Ahibakpa Tomana leng John Dalak Jingnese Hadoba Nokmong Jubilee Hall na si Tomana ya leng Taiwan de Yungan wang dang ajaw nang angan shipshi oma Shemay bubang ma wang hong ne tam phao se Jisu Christ ta men me ayan ka wang yak de pan pha yup we tola na shoba nang mong yau Amen Nyau Eblak Jingnese sa teman bay Sunday School Department Iman de Hipakpanang June 1972 Wangpeng Kohima Ngao Alaw Chatlan sa Pasakoniya Mon Hay Longleng Subdivision Mabu Kadalan Tai Showa Blue Saging Nokma Wangpa Fellowship Jema Wangyaki Iha Jisu Krista yang acaw yahaman ma epatam nang. Kodok wang dal nang bu aja bayin gawang. Ngao ba Jubilee Abraham Isaac sang Jakub gawang. Nang sausan ba Jakub bersiba mengopu nyaga ngayang lus ngoine tamyang nang wangtang takap ebyang nang sausan ba Jakub te jan buwa denyi me pai katong manma tawon nang tatong moy man panang nang pai de way ocean amen menyeg lagay Jatalilan kong gembuda moy man Japan bengolak jan bu Ngao Japan babaya atau naga katok angjong jengyu Kohima jengyu ma Konyak hangsin jim nang ayin laitem menin yang wangpeng jape me jake me baya tinyi wangpeng tengah ngoi tambuyang ayin kawang Jakub ten nang wangtak takap ebyang atau me syaitan yang kahit wang ibam nang yong yang pabu takap atau pijong tenyi atau cingnyuma Konyak Bumeinok takap nang men epetam lagi atau pijong kaya ocean nang dang depai jentok te chen nang fai wang tam mengolak atau Bumeinok kan kong kemenang ayan lai tem inyang nang pau tekpu uyang Bumeinok ngonang tau kai tau ba atau pijong takap ayin au be ye bebe nyubum babum noksa lilima nang moy man tampa se atau takap ayong atau sai nang temenyong pa nang bubu moy man yek sang atau pijong de Konyak nang yalan Japan bepai ni tempat jauh tham yum nang ki upah yang wen nang mongai yau amen. I, on behalf of the Konyak Baptist Church, warmly welcome the congregation to this program. Sa teman pai kawang da yoblak jingnese, pai je khwazang Nyomba Changlangsu Baptist Bumeinok ida hipak panang. Hatau tui sau ya bu siang tai tam chuan bu kai tuman moi lan ne moheman ayong tau yang mong mai me tuman ya no ok lang ne
kawang sepsi kan bu ngan bung om yang hatau tai dam chone tam phao se linglak tui sau khong kambu nang sepsi yak te pana pai nang bu vong seng anga yu wang tang kawang te chi su nang man me yu puai tawlan se na mong yo amen Jubilee an bon ngao ilak jeng nasa yong nang teman moilan na sing nang wang penyi lim kato nyuta lem tak payang tena pangpu hatau ki yesipes ok lakhaya sa ning nai bu tau ki ngoyang che kawang sipsi kaya teman moilan na ating lakka yoba tan bu kaya hatau taitam hatau Jubilee ya ok lang na hebak amai ngoi mana tambu kawang pada awang na minyong panang hatau Jubilee taitam ta Konyak jingyu jingha mabu town city mabu nyom balan sausan balan ngata sipa numan lili pai bu jingna sa Bumeinok Kohima Konyak community Kohima ülao ya bu ngaulan China tamnang nan beng bu kia KBBK pioneer lan hatau Bumeinok akung wang wan ta ngo pai bu pa Thailand New Malan China lan numan sita ngeyang among mai tai na atama katon yu bu yan thai yang yo mok bu ngang atama cha ji hu nyu bu ba na meng thai ya Kohima ma bu yan thai yang taman phai yese be chmok bu ngona taman lili hatau kia atau hebak amai ya lak chenesa hebak amai tau oka pai bu naman lili sita ngewan ta pona wawa mong mai ya bu Bumeinok mo bu yalak pe China tamnang O kawang hadau lai dep nang achao ba man me chao dam me Jesus Christ man me achao ba yan kawang nang de yu puai tawlan asai uba nang mong ai yo amen towe toba Konyak Baptist Bumeinok Kohima Golden Jubilee dengar tihi lai dep apa ha achao yaha man me epe tamnang Mr. Chairman, Kanadaibu Konyak Baptist Bumeinok Kohima, aneo Konyak kadok asu ubong konggam buma chimadabu Konyak Kristan amelan, kawang adamanda, ayan hibak tuiso say moiman dama, hadaw gibu hibak amay chama, taidam felni mengwa oklak nanjing na sa hibak amay epatam bujing na kawang manyong boy. Kawang pay ching ajab yang lekema teman au bu maaya darak. Teman monghum teman kanbu hadaw kawang maanglak bongbong. Konyak kadalanu kawang nang sipsi yigembu kat tuk machong ayabu na mengatam phasa tenyi bu Jubilee kaya teman hadaw gi kawang di yopa. Kawang hadaw Jubilee moiman pa. Thank you. O Konyak Nyuman ngiwanda mukpia yang nangke ya yang nangke mong mai ngau i lak chingna da ada program
Part Patamu Jana Yong Mongway. Pungawa Tower, San Ihu Denage, young boy, Ebaki Wangbo, Alalam Epanung, Awangu to Ihabungawa, Uhulana, the Lokole on the manor, a short a Mong the Ongange. Hado Nok Sam at Jimbo Konyak Lange, Jamlo Mong my way, Maki Lange, and near Haki water, Yingi Shakai, a cum bang out salam yo. Yopetan pukie hatau wampeng tengah Jubilee. Mohiman tampu pa kawang te minyong pu panang. Tau pai jam se teman winyu woi palan atam te minyong pa bu fau atam linglak jingne tau yonga ngonang. Wang tang achau ba yin kawang Hado Kohima tuman jingne tuman pu bai bu nyui na achi hayang boy kadong nyu cha lun bu me tingi a tuman khum jing me yingo okpe kadap ma bu jingne alo nyui me hado 50 years tuman celebration yanang hado wa ofisi hado wa ohi kon he man si ayin kawang nang aling bu tuingo nang mo bu wong ayin ngui man hun chau chau yu pwe don asu ba na mo yo amen. Jubilee Hemwing teman pai sa Jubilee Choir Loklak ngodang Hem teman pai pai JW Sanban ia nyanbu hayanga musika teman pai Choir Director Jaina man pai ia lengbung onang sa choir lan hadau Hem Loklak.
Galatia afonga leng penbelem mubu penbanga tunguye che naulan pumai cingna nomanyik hadawa kawang ngawanang Tia Jubilee ngau na tam hubu hadaw ngawa kresame pumai yapan akyang niwa kresame pumai yapan yang bo tia nyulom balom individual life me hangge pumai yapan tau bu cha ne myang lak hadaw ngau na tam hubu taidam ling balana hadaw ngiwan de mong mai nang Galatians chapter 5 verses 1 to 6 Tamana kawang ngau hadaw chisu kresa paibu hadaw pungau hadaw de laiwan de pumai hadaw pumaya yong kada lili konyak jaine sangya pu wi tai pu hadaw ba lak pu ba singnang ge hiang poi tau to pu pumai hangisi individually mai pong to ya pu yichi be ai wen me ching pa ne ya pu ching ne tholam na myang pu ya tau ching ne ngau pu ya se cha cha ma yong hadaw ating ba pumai tamana pung yi tau pu ma bu hipak le pe tamana nginang tau khai tanap tia tamana hadaw me Jubilee mong pu kia ano taman tingi pu Jubilee ya kresa me pumai kresa me lana tampu liberty in Christ hadaw tamana tingi pu Jubilee ma hadaw ngau tamana tau slogal phai hadaw phai tamana kawang mikti siwa tama hadaw Jubilee mo tep nang anye na hadaw yong lubu ngau pu ngau cha ne ano I bu khai si ya pu yi chi be taman mong ma lu ya lak chuna tau nang what is liberty what is pumai ma lahana tampu isuma pumai dau pu hadaw de laiwan de dictionary khau de laiwan de short ma tau nang the quality or the state of being free hango yipok pe awio hakata si be freedom lan tambu ngo pu ki ngo pu atau cha ki nginang the power to do as one please hangi tau ling hu hangi kata cha ling hu ya pe hatau khong pu yoi dai pu ki ling oklak hatau da pu mai suma freedom hatau ka dong dictionary ma hatau nginang freedom from physical restraint isingma freedom from any control hadaw kia physically tio auhio yipokpu politically si oya physically hadaw kia freedom ma yoye tai pu kia ngau kia ngau khum ma hadaw ta hadaw mayang hadaw tik yang kada control memang angbu hadaw ba yichi be pumai hadaw yapan lana tambu freedom chang tau ching ne phole hadaw yoye ling hu pu ki ling lak yoye hangi ling lak ching na tai hadaw ling lak tau I bu ching ne phole Galatia phong cha leng pan mulum ngi bu wa pumai ching ne numan yik hapoi tau ba pumai numan mai ling hu pu pa ke ling lak ching ne hai ta chon sibu tamana hadaw nginang hang ne freedom ba freedom heyang poi phole ya atau ma kawang ngau ya maya ling hu pu kia maya tai pu kia yue tai pu kia maya liang pu kia hatau ta chon sibano controlling ja teman dah hatau changina okay kresa me pu mai liberty in Christ hatau wa chupuli limi me topic ne chon na what is liberty freedom mangi si isinga ma pu mai hangi si kresa me pu mai tau I wande English now hipa ke ma chata hai deeper understanding of wisdom and the plan of God for salvation. Deeper understanding. Salu se, apong sa tau se, kawang kadanyua yenilak jingne timbu taidem hatau apong tau okpude pumai si bungonang. Jisu Krista may nang cha se ngaulan pai yang pai tau jingne sangyak yang pai tau jing tau ma ya pan yang jingyu yang pai hatau lan tuman yupo ba no Jubilee pai mo samai se semong se tayang yoi nok sama yoi yen me kawang Jisu Krista mai bu chiang sa gi phai tau pai yalak pe jingyu ye ka dong nu mi pai wei okasang phi lang bu Jisu Krista mikti siwa tambu ayen cha pong ayang hatau pumai ong meng hau se hatau ngau I tamnang chai palana se de kawang moi man ya sanyali ya
ayan ni hayanga hipak amay moy mantam pu pa o yungwan ba kawang hadaw nyui jing bu nang mo bu moy man ya yanga nang mo bu shipshi chinlo sangso moy man ya yanga yana tampao se teman ayan hayanga ngani bu tai mo nang yak ta phana phayanga yani ba Jesu Krista man mayu poe patalan ase nang monga iyo amen. Ishipshi teman fai hangsin yongbu. Konyak Baptist Bumeinok Kohima, Golden Jubilee, Taidam de, KBBK Pangmabu, Bumeinok Lan, Hayanga, Yubijing Sim, Bumeinok Lan, Oyen Bay de Ge, Yaniba Jesu Christaman me, Mongmai say Yanang. Hadawa taidam lili, lenga tailang wanang tau kay, tumam wong yanang, nang sepsi ma tampa, hayanga nang wong om kay, hayanga muilana, muiman cabong tau yanga, yanang lakpa ya fanma, nang jaw ya ma tampa, awi kada yak yang yilak chune, nang tuman bay kayo sa, lenglak tu show, yenebak, yenyeba Jesu Krista nang dafen ba yom nang gay, tawla na sa iba ng mga iya. Amen. Baptist Bumeinok Kohima me hebak lo lenga sausana baibu imande yese yabu hebak ngoha tome wangbeng panmanga tokte sausana hebak lo lenga yipan be baibulanda panang This one MC Konyak 2001 15 years This one P2 Konyak. Report 2016 to date, 2012 to date, member secretary 2002 to date, member mission form holder 2008 to 2010. Nang jingne nam hipak hayang ku, Kohima Bumeinok ma, Jubilee hipak ma tok ma tau ku. Hadaw sagi jende ngao lak jine ayan noksa pongjong jende nang away tuway ang yao se yungwan pa nang kadalan nang yak tepan na pa nang muku mohiman yuwa Jesu man ma wantang kaung de yukoy dingi hadaw ke mukti swabu ibak amay tawrak muksong hadawa liyo yele hayang boy mong ma taibu yumlok wilako awang na webu wa single jawi si soyang pai yang berkata pang yang tu ke si ina si yang aji ini jang tu ong awang ni temui semen ma single floor pai wene si leng yang ai pai bu lan ya la pai la kai si long ma lan tai cha bu jeng ne yong tu de mai pai bu jeng ne e jang tu ong yang engineer estulan pai ngao yang ini jang after de yum no ne ke leng in bu no to mun hoi teman ka da ma bu ngi wan de New Jing yang pengiwan de yasan nyale kawang moiman buyang se mong mai tenang jong bu chinala numane yasan nyale lang na semen lambe me okosang nung pengiwan de kawang patai menyong panang gilak pe numan tu menyong panang anu hoki semai sinang talak sinang kai se mong mai bungau ilak mau nang gayang boy hibak jang bu kai ngau tu malanang kawang molan de moiman si Tawa tobu sai sibatai soma kawang demi nyong phai yok pu hibak yakening achau hayang ayen kawang
nang minyong nang mui mana tambu nyinyu ayung cinese. Choding weba, jing hambu, ada golden jubilee, koi bata, hajin Bumeinok bupai, ayi yonglan, tau dawan deh, bisa tinggi, muwoi yang ne, atau konyak yubnok, tinggi, atau saango bu kan me, parik i orang bu, PWD, atau ya alak tinggi, atau ya kaise, nyit 7 times, komen application payangi, apa hango ekse anang. Sampai buai, tawan dah koi mati sini, iung ngop uja. Hadau dah nganap kondanyit mah hadau kan mah hau gay. Siang hau yang hadau iya konyak pemboyang, konyak jas nungnak sini, hadau palak siang teman ya bu ngonang. Teni hadau golden jubilee ngolak sini, kata hang sin. Kami hatau mah hengau tau bulan, sing heman balan, hang sin sangat topak hatau toiling payang tenyi golden jubilee penanggi, golden jubileean longmai, tau kaya yo omong mai boy, Nagaland capital Kohima me, Konyak golden jubilee ngobu, hang sin mai usi, tau yo omong mai nanggi.
Kohima Konyak Baptist Church members noktan toman kong kimujine e kaya yopu pabungola sa ide papana. Tenyi bu to ba tengah chuwang pengoy kemet pai tambu nang themen yong pa anu to pe shenye jika tong yu nang angbu ang tai lak chin ma moi man pha do Bumeinok mukti sane tampa ja wang tang ka wang nang te moi man yu we anu nang themen yong pa yu nage upa hayang boy nang mong ai yo amen. Mulan dan nap mai tawa chau lai ngao haki inang awang pa ti saluni afong cha aling cha mabu tat nguye. Awang ba Thessalonians chapter 1 verses 1 to 8 e shodagi naman mong matau ngonang se tainang hayang boy taura no cham underline meng verse 8 tawa ihu tainang. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Hangching ne, yungwan pa Ngao, hatawa Macedonia yang Achaia, katok yengoy shahada achi, hayang boy akan pi de tai shodabu katalana jaya shongonang tenia Kohima Bumeinok Jubilee yang hado mai bude yasanang hayang boy tau bai semai bua 75 Jubilee bang ngonang bude centenary bang ngonang bude Cosqui centenary 125 but tau bai semai ngonang bude no semai si tailak hangsen semai si Bumeinok meleng kadong yo semai si ngai ke mailak Paul tau ibu kai tau wang tagi siji hasin tu meleng pai wa Paul tau wang tagi siji Philippians chapter 3 verse 12 to 15 dalai wana tau inang Paul ibu hayang pai tau yalak pa chang bai no hado Christian maturity Christian growth hado it's not a one time event but it goes on and on it is a process Christ tapai manu hak hai ngol lakai ja semai sengai kalak aja. Aku Kohima Bumeinok hak ngai lak sing si banga. Tau ling wanda semai ling apa dah set tenap regret me ang wotai nang bai. No. 75 wang peng me Jubilee me. Tamana anu mong na chak hu ya lak sing ne. Hatau kaya Konyak society te impact na meng lak sing ne. Taman moi lana kawang da wong yu yang amo hado Lokleipu hado amo yapan setok pu bado ong pu hado ngai ne tampa se taman ne kaong da yulang ngonang kaong da pai Ngao lang ngonang tamana ting me hangiba group pai ngonang ge to transformation process tai bu kung mo ngopo ya hado machine sa da man ong bu kung mo ngonang ge tamana ating ma hado machine sa da man ong balan no hakai ngolak kai haboy hado changes pai bu development pai lak hado machine sa da ong balan ba at the end of the day yong mai ngai lak kai no to kai to ki Paul Thessalonica Bumeinok katalanda mainang gyo si ibu ki kawang otaman de ilak ya banda pai lak chine nganga use Ngao hadoma langnang chai baranda kaong moiman. Thank you. Jaine me nang de menyong phae ke siang nang abu ya achau nganong yue jisu men me yu puai hayang ba de se upa nang mong yo amen Sataman fai Jubilee mo wiglak kawang Ngao cha igeneng 1 Corinthians chapter 10 verse 31 Tau kai no mana haya pui ying ya pui semelam phi leng ya pui khong kum pui kawang mukti siwa chingna lengdo to yupui bakya kaneng Hallelujah achau ba yen wang tang kawang tini wang tengah tihi mo ayong ngoye tama nang lamboye pai tampu kawang nang ta tumana menyong bu fa pui nang mabu moye man
hayang Bumeinok mabuwang tengangoy bu moeman tau ba mo sa to mana tamahana hayang tai ebe wang tang kawang nang mabu moeman to mana yu boy hayang chona tai ebe chao tama yongwan ba chi so men me ayin kawang yak ta fana fanang taulan semau ba nang mo ngai yo Yongwan ba I yui achao kem jing me ngonang karu nyu me ngobu moilana I si so me jing ngone tamdo hayang ayin kawang hatau tuiso tani sa tu ngoy nang moy man pai bu jing na nang yakta hatau tai tam khong kambu phan na pha yu pui hayang pui tau ase upa nang mong changai yo amenนึกยังมันเด้คุยยังตะมันเพยวันเด้อวังนะกรีมเนาะยาวให้ไม่ยาของก็อวังนะเพยพลันนะยะไทยกำนังแต่กี้มันยาเต็นยีเงาพลันนะ1972เจ้ามันมุ70ทูมันมุยออังบูเตาอังบูกริมหาตะวันคงกำมา
manya hay tên ngao baran dạ đây đây tàu ngao lắc cả ekiang tàu kỹ ngon hay ang boy competitive mà curriculum mà ok yang noman ok tai kama Kohima Bumeinok anu Japan siyong semong sẽ tai lắc hama Konyak chat Japan mong ne meng lắc tàu khai hang sok nó hi bak leu bu ki ya boy tàu molan te challenge hang inang sam dang ya Konyak sa te bi Kohima bu angka mi sima lo tha au ha te bi cha ki bu level tàu phải compete ne meng lak sẽ tai lak chú thấy mong rằng tàu ki ngok ai kim ne lastly tini naga society yo ong bu complicated siang ai yo ong bu fragmented among me yo ong ship cha bu anang ching me anang pe ngonong bu tàu khai Konyak ko tamano Nagaland situation hatawa ching me ma nyane political talk hatawa ching me so bao che yup wanda hatawa yup kayo che ikim na tàu ngao tam nang tàu ma pu bu ngok ma kung tiếng nhạc lak che thank you ka wang moi man si Provide someone to disciple them so that they can become stronger in their faith. Bless the Konyak Baptist Bumeinok Kohima. Bless the leadership, and Lord, be pleased with our celebration and our gathering. As we celebrate their lives today and your faithfulness, may this celebration, O Lord, lead us closer to you. I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Hang boy nanga hatau chau tama moiman tama hatau kaya nang angching jalu na tai lak china nang puyong kuse nang yak tai phanpa moiman yu nang tona shu pa na mo yeu. Amen.
tia do teman pai elak lai katam yang han apong ni aling ta ma cha ma bu ta ma bli dong ye Genesis chapter 2 verses 21 to 24. The scripture passage ni liang bu tia tawa teman pai ngau muka kristama pumai yapan noksame. Colossians chapter 3 verses 18, 19 and 20. 18, 19 and 20. Wives, submit to your own husband as is fitting in the Lord. Taukan daibu Konyak, Nyupalan, Jainaulan, Hayimlan, Hungary nangi. Hatu Krista family me teman ong kapunemiang kama. Nua lungbu wan me nua nok ong chotjang hatu flood mabu yung mulim mabu yan bukie Krista konume Jesu Krista konume teman ong kapunemiang kama teman yan lak yung jen deng olak ayen hatu Krista palak si ibu kino hatu yahu daya tau jingne hatu Golden Jubilee close na meng lak jingne hatu tadam shobu ichi iman shokalak yang a sermon shobu ne kawang tangda tiap ma pa ngonangi habu tau yoman hoi kada cha no hoi Jesu Krista bai man ho tau Jesu Krista ya lak ise jing chepu bu atam ngop ne meng kama if it is just one person it is very good more than sufficient. Ano nilim ngok panemyang kama mangok panemyang kama hado yong mai biango hado opportunity yango kawang nok me member ne meng lak chine invite ne meng kino hado golden jubilee me kawang nok me invite pai lak chine invite meng kai nya naulan hyang che naulan chong bu hayimlan numan hang katai nangi tia krasa ya yang yehu ta ya hado golden jubilee show hoi chame hado golden jubilee asa ji wung kan wung shodo udah ka tai galak kai hapoi krista ba nang phengolak aphengolak teman phengolak noksa ngolak hado ya yang yehu da ya tau jine tau yu pe bak chaya lak moilan mungu da au da yelai be tau kan dai bu Konyak Christian amailan kawang ngau numan chai degi kawang ngau hakai ibu ja Paula ko yanang katila ko yanang Krista ya bonemeng kama teman jingne hado ayen yanang Krista family de pai ga manaksi pumai yapan de pai bonemeng lang ajayo Krista ma pumai yapan noksame nangapai hu de ya tia Krista tang da lepe hu de ya asong wan de kawang da chanyang ngo hayang ba anu ye tok pai de backslide ne meng yi ngo pun meng ka manang tiaw hado commitment ya bu oklak anu first time Jesu Krista kawang yen ma master se ya la kai se tai bune meng ka ma nang o yak khong bu oklak to sa minute chani hebak phanang nang yak khong bu oklak wang na da mane kawang ba de mi nyong pha hado ku ma Konyak Baptist Church Golden Jubilee ya lak chine 2019 wangkim tai siang ma komadi ling yang Kohima ngobu Konyak yoma pum bata sawang bu ade kanwan ne pha tam si bu yang boy moilan singnang 2020 hay 21 ka tong lem takai tai siang meeting ya okpe hado Jubilee ya oklak chia be si mong sang ngopwa kawang pa moi man tamme chani hado chuan samai singai Jubilee akambat hakangoi tamuda tamane kawang pa minyong paha tuman Bumeinok nan phang mu ki hak siang nyik pu ki speak iwo yang Konyak Bumeinok lan fellowship lan
chính giáo mau lo ya boy nó man sang nhắc mong quê nan win bu sinh nhung cái nhiều win đây hạt đâu Jubilee để bay ốc bu chính nó man để mình nhung phá năng bay bu sa gì nó man hình hậu yak trái chính nó hilak mình nhung phá năng speaker im wang yang part o sin part phaya be kada janoi asai be hạt đâu bay tam bu chính đây Kohima mà wang này sâu sa nhang mulan hạt đâu lan cho mình nhung phá năng anh ấy bán mấy cái ôm bu lùng mấy lan Kohima Konyak bằng chim vang Bumeinok wang balan hạt đâu lan nó bay uống này mình nhung phá năng. We are grateful and thanks to our respected General Secretary Nagaland Baptist Council for your participation and prayer for the Konyak youth. May God bless you. We also thanks to the media friends for coverage of this Jubilee event. Bumeinok delegates lan ngani yan buai yo ching Bumeinok Kohima Konyak Bumeinok kawang yang Islam inang ay si iya anyo numan tay buge alam ni di me ngo ching phan ching me iwang ngoi bu hado ngo na ok ching mai lam le nga hado kawang min me amang win pha hado Jubilee dai dam ok lak ching ne apai jambu secretary shop komadilan numan kaya hado nam noi hado pia akembangoi damude menyong phanang pase ewoye Bumeinok kadalan sin maidam ya nan winmu sa chi chama phong hado da dam yong me so dam bu jing ne Kohima wan kon me ching nyui bu Konyak nok salan Konyak nyulom balom de hado I dam nang. Once again, thank you every one of you and may God bless you all. May I invite the colleague, the pastors who served over the years, are requested to come here to pray together. Eman Chedi, Eman Lamyu, Eman Taidam, Om Kumbunang Lamoidam Pa. Oh